Agace ka Kamituga na agace kari hafi na teritwari ya Mwenga ndetse na teritwari ya Shabunda. Aka gace rero bikaba biri kuvuga ko inyeshyamba z'ama 23 zikaramukiyemo zigafata. Bimeze bite ko noneho FARDC yavugaga itarabona ubwo aka gace kamaze kuba gafatwa cyangwa kegerejwe gufatwa, bishobora kuba bigiye guhindura isura hagati y'ibi bisirikare byombi. So reka mbibwirira amakuru akomeye cyane ari kuvugwa muri aya masaha, na amakuru mashyashya agezweho. Hari amakuru nakiri avuga ko nyuma y'uko inyeshyamba z'ama 23 zari ziri mu duce tugiye dutandukanye, by'umwihariko tubarizwa muri teritwari ya Shabunda, bari basanzwe bafite agace kitwa Nzibira ndetse na Kanyora, n'utuce tuherereye muri teritwari ya Shabunda, bamaze iminsi itari mike yabigaruriye. Aka gace ka Kamituga rero na kandi gace kiyongeyeho, dore ko zino nyeshyamba z'ama 23 zishaka kujya kwigarurira teritwari ya Mwenga yose mu rusange. Na amakuru mashyashya rero mbazaniye, nta kindi kintu ushaka no kubana nanjye dutangira ndetse tunasoza. Hanyuma ndababwira n'andi makuru akomeye cyane ari kuvugwa muri teritwari n'undi ya Warikare, aho bikekwa ko abasirikare b'ama 23 baba bagiye kugira gute, baba bagiye gukora akazi katoroshye, by'umwihariko ku bijyanye no kuba bagaba ibitero bigiye bitandukanye ku rugamba. Bihagaze bite? Hari amakuru ari kuvugwa n'undi ajyanye n'iyi ntambara iri kuba hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gisirikare cy'u Burundi. Murabizi neza cyane, hari umunyamakuru wakoraga inkuru akazikora by'umwihariko avuga ku gihugu cy'u Burundi. Amwe mu makuru nabashije kwakira cyangwa se amwe mu makuru angeraho, aravuga ko uyu mugabo Rabini, uyu nguyu wakoreraga ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, by'umwihariko bikorera kuri chaîne za YouTube, hari amakuru nakira avuga yuko uyu mugabo tayari yaba yamaze kuva mu mwuka, bashobora kuba bamaze kugira gute kumwica. Burasinge ntangaza inkuru itaraba official, kuko hano kuri Mwiki official cyo twirinda ni igihuha. Rero Rabini namaze kushakisha amakuru ashoboka yose, gusa nta makuru yemeza neza 100% niba yishwe, nta namakuru ahakana iby'urupfu rwe. So rero ibyo byo ndacyabikurikirana, sinababwira 100% ngo uyu mugabo yaba yavuye mu buzima, kuko ushobora gusanga byatangajwe n'ubutasi bw'u Burundi kugira ngo bamenye yuko yapfuye, ariko we bamubyaze undi musaruro mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. So rero ibyo murumva ko na makuru menshi cyane bafitiye, ndi gusaba nyine kugira ngo ukande kuri subscribe, hanyuma tubane neza cyane muri aya makuru. So rero munyemerere tubanze twinjiremo indani, hanyuma tuyinjiranemo aya makuru, tubanze tumenye niki kiri kuvugwa, niki kiri gutekerezwa hagati y'ibisirikare byombi, cyaba igisirikare cy'ama 23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC. Hari amakuru nakiriye ari kuvuga ku bitero bikomeye cyane bya karabutaka. None hangaya breaking news biri kuvuga ko M23 iri kurwanira hano muri Shabunda. Ubu tuvugana ikaba iri guhanganira hitwa hano muri Satre n'ubundi hafi na Nzibira, no hafi no ku kibuga cy'indege. M23 kandi kabiri gushaka kwerekeza mu gace kitwa Kamituga. Aka gace na kandi gace kari strategique, agace gashobora gufatwa leta Kinshasa none igahungabana. Na gace ubona yuko ari agace keza, gasa n'agakotorora biriya bice byose. Rero izi nyeshyamba za 23 ngira ngo murabizi neza cyane, uduce turi strategique iteka baba bumva ari utwabo, bashaka kugira gute, bashaka kutwigarurira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Akubwira ko rero ibintu bitoroshye abe na gatoya, hano ku rugamba nyine ibintu biba byamaze kugira gute, guhindura isura. Hari amakuru rero avuga ko bano barwanyi b'ama 23 bari kwerekeza mu duce tugiye dutandukanye, by'umwihariko twiganjemo utu duce turi hano hafi na centre ya Mwenga ndetse n'ara muri Fizi. Barashaka iki rero? Nta kindi kintu bashaka usibye kubona tere ndetse n'ikibuga gihagije cyo gukoreramo ibitero karabutaka simusiga. Ubugome bukomeye cyane bakabukorera FARDC, bakabarasaho n'ubundi nk'ibisanzwe. Ngira ngo ni ibintu musanzwe muzi kari ibintu bitoroshye na gatoyi. Amwe mu makuru mfite rero, amwe mu makuru akomeye cyane n'ubundi ari kuvugwa hano kuri tere y'urugamba, biravugwa ko kandi bikanakekwa ko izi nyeshyamba z'ama 23 nta mikino zifite abe na mikeya, kuko hano ku rugamba bamaze kuba babirakariramo ku bwishi cyane, barashaka kurimbura icyitwa FARDC. Ahangaha rero ni mu gace kari hafi n'agace kitwa Kamituga. Inyeshyamba z'ama 23 zikaba ziri zikarwaniraho, zikagurukiraho, zikajyaho, bigaragara ko ariko bashaka kugira gute, kukurira bakajya hejuru mu musozi wako, hanyuma bagatangira gukontrola utundi duce tugiye dutandukanye tubarizwamo bano basirikare ba FARDC. Niyo mpamvu FARDC nayo iri kurwana umukukuzo kugira ngo ku gace katigarurirwa. Ngira ngo ni ibintu byumvikana neza cyane. Aka gace ka Kamituga ni agace kari strategique mu
kuntu gashakwa na Kinshasa ndetse kakanashakwa na M23. Songera ngo rero birumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Twihuse cyane tubanze twigerereyo Uvira turebere hamwe uko byifashe mu mujyi Uvira. Mwiri joro ryakeye havuzwemo uruntu havuzwemo ibitero bisa naho byari ibitero bitunguranye byabayeho n'ubundi bikabwabwa ku nyeshyamba za M23, ariko bino bitero bigasiga ntacyo bitanze aho kugira ngo bigire icyo bitanga, ahubwo byahitanye beshi batari bakeya n'ubundi muri bano barwanyi ba FARDC. Ubona ko ari ibintu bitari biboroheye habe na gato. So namakuru rero avuga ko M23 kuva ku munsi w'ejo masaha mugoroba kugeza magingo aya ngaya bari bakiri kubagabaho ibitero bya sharing babasharinga nyine ibitero bye amasasu n'intwaro zigiye zitandukanye zikomeye n'izoroheje, ariko M23 ibasha kwitwara neza cyane dore ko bashakaga gufata twa duce n'ubundi tubiri turi strategique duhangayikishije leta y'u Burundi, na gace katema na Mungwengwe ndetse n'aka gace kakawezi. Ahanga rero hose hakaba hageragerejwe ibitero ariko bikanga bahitamo gukoresha za drone, aho rero bari gusaba n'indege ya Sukhoi 25 ngise kujya kurimbura izi nyeshyamba za M23. Birivu kuvuga yuko rero bano barwanyi ba 23 nabo batajya babashyiriramo imiyaga habe na mikeya. Icyo bakora nta kindi nyine ari ukugira gute ari ukubataka guteye ubwoba. So rero andi makuru ngiye nabashije kuba nkururanya haboneka by'umwariko ari kuvugwa hano kuri tere y'urugamba. Birakekwa ko inyeshyamba za M23 hano mu bice by'umurenge zamaze kuba nyinshi cyane, aho bari biteguye intambara karabutaka cyangwa se intambara mu mizi n'undi yari yamaze kubitegurwa n'abasirikare ba FARDC. Ubona ko ari ibintu bitari biboroheye habe na gatoya, bari bakubiswe ku bwishi nyaboneka, ari ibintu rero bitoroshye. Aba basirikare batwirwaneho bari batangiye kugabwa ibitero mu ijoro ryakeye n'ubundi, aho mu masaha nka ya saa 4 saa 5 gutyo z'ijoro hari hatangiye ibitero karabutaka bya za Wazalendo bagenda bashimuta n'abaturage, ariko aba bose bugiye gukinyeshyamba zabagaruye kuko bamaze kugira gute gufata umwanzuro ntakuka noneho wo kuhagarara kigabo bakarwanya Kinshasa bivuye mu mizi, hanyuma bakagira gute bakaba bakigarura uburasirazuba bwose ngo byanakunda bakigarurira na Kinshasa. So rero niyo gahunda bihaye, gusa tutegereje kujya tureba nyine inzira babinyuzamo kugira ngo bishoboke nkuko bo babishaka. Amakuru rero ari kungeraho aturuka mu gihugu cy'u Burundi, birakekwa ko ibintu bitameze neza bitewe n'ikibazo Neva yagize ndetse no kugumiza kugenda yikeka avuga ati ninde ugiye kungambanira ubutegetsi ndabuvaho, ibintu nk'ibyo. Ubona ko nyine ari ibintu bitoroshye. Gusa siwe gusa na Tshisekedi nuko nawe ari mu gahinda gakomeye cyane nyuma yo kubona ababirigi bamugambaniye. So reka rero mbashimire, mu kanya gato ndaje mbahereza indi breaking news y'amakuru aza kuba agezwe. Giye nitwa Pacifique, ni Mwiki official ukomeje kubana nawe. Hanyuma rero ndagushimiye mukunzi